nyina gye mmɔfra yi ehwɛ wɔn kosi sɛ wɔbɛfiri ne nanse akɔ deɛ dadwena yɛ ne so kɔdanna na wɔkyi wiase afa na nyina ahotɔma wɔntutu mmirika meɛnkɔ piem ɛwɔ drɔbo gyape krom frɛ odifoɔ ɛwɔ 0243 356583 odifoɔ Samson Kwaku Yebo a ɔse awiemfoɔ ba Abba, I need you some new. Odifoɔ baako pa awurade ayi no ama yɛ awiemmerɛ mu ne odifoɔ Samson Kwaku Yebo a dodoɔ na frɛ no awiemfoɔ ba papa yɛ mpaebɔ wɔ kuada na wayɛ sunsumnwuma nso efiada na ne kwasi da nso so no wɔde asɔre kyekyerekye apie so ama yɛ kɔna kɔhwɛ odifoɔ Samson Kwaku Yebo ansɛkyerɛ ne di a wɔyɛ gyape krom empɔkyerɛ bɛn ne da wo so kɔnsɔnkɔnsɔ bɛn no bɔnsam de ato wo so yɛn nyinaa ebebiebie ama ahotɔ aba deɛ wɔpa awareɛ deɛ wɔpa akwantuo entutu mmirika enkɔpiem ɛwɔ drɔbo gyape krom papa san ɛhwɛ nea wɔne bie enyanka papa hwɛ wɔn nyinaa gye mmɔfra yi ɛhwɛ wɔn kosi sɛ wɔbɛfiri ne nanse akɔ deɛ dadwena yɛ ne so kɔdanna na wɔkyi wiase afa na nyinaa ahotɔma wɔntutu mmirika meɛnkɔpiem ɛwɔ drɔbo gyape krom frɛ odifoɔ ɛwɔ 0243 356583 odifoɔ Samson Kwaku Yebo a ɔse awiemfoɔ ba Yo, manager, this is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. He has been in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no kura sa wom. To me bon kwabinisi anu mo se mo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ni nka no kura nche nipa. O ma mpanyin yamfonso aka no kura kire no. Sa na minister yamfonso o hia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ obi bia wo fa kura me yebɔ ne me hia no kura bo me ne yanka no kura wo man mu e wo KUMAWOOD TV dai wo je won say dan ya sama totawi a wonka bi ma na to nyankomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana sɛ ye wo abrofo kana ma bi a wonim nyansa kyɛ panni bi a ma no position dan ya me ka ya na nipa nte ase ba me mo mfato bi sɛ enne ukokodru airport a ye broni kama ya tete ne se wonyina ho no hunu nipa kokehye no a wonche no abra ye de nipa akogina wa yetu o muka omutimi hunu nipa ontimi di tete se kokehye no ho nanso broni kama timi di tete me yeche no di se wo hwe ya broni kama bi so wo mfaso che panyini bi aponte ne Ghana na kuro yi sese ya na mo se mo be ye ne dia awieye ne ye nyina ye be hunu awieye awusia make sure so be he Koowaa Show e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe de nsama ekoso e wo social media no na abobo ano ene ebetu bi apete wo so ama wo so wate mo host Diane ma ya mache ya wakaba Edmoba KUMAWOOD and say home television ya the Koowaa Show Ebramo na so obade na ya de wa mamoja ede frisane e wo yemu ana ye de na sida ye de be ma no sanse abrenyi na oye na doye e wo ho ma ye da minim se gidini waje me so say amen enye ahonfe enye sika enye position bi cry enye din bi cry na mum no na daroma so ama weekend yakodi aba fefefa na e wo se etwa ni prisi baby a owo bia anope yaba ne de na yaba ye de Koowaa Show bro if you sabre ekosi se no nwotwe ebebo mekansi subium any na absolutely stories making headlines in the world of showbiz no yabobo ano ebeti bi apete so ama wonso hu de eko ene de ebe nyina yet na say ya na masel se kame ho yemfa seda emfa maboafo abrebia no wonom egibre ede omusika eso yasne ema ye de Koowaa Show ebrel asda enkoma odifo na na yeboa o jape krom papa se odi hye biara na adwene mo kanom oyenu no ma basa emobrowa enyanke krafo munyinara mose enenom nso base momre edidi mo obema mo bi ntade hye mo obema mo bi eba ne sese bi obusuafo a wo mo so no yade ewo imfense timu yade aka wo mo anaso mo adwene mo ka mo titiro no mo ba no so wadru bi ho de beso mo pampem mo de mpa bo beta so na waboa amasa yade no etimi efri mo so fefefe anopai papa aso yasne pampe ena yedi Koowaa Show bro aba yeda wase ensa echia wo eda wase etwa prisa emu odin se afi mu nyinara waso yasna na wuntimi enja yemu enti fa na homa trofo na eda
telephone screen so no ya na friend o friend na enkomo bi esefata se wo say ono twetwe no ono betwetwe na boa ama bibia kama so pick the numbers on your screen, talk to him and one no bibia ebe kama waso ye mu meka sisubio ene dey call jimedi ebro. Yeah, live on Facebook KUMAWOOD TV GH, live on YouTube KUMAWOOD TV, Sam Darko's initiative, Sam Darko's TV. So yeah, live ewo obe subscribe to your channel, obe like your page, you know, obe comment, obe share na afofron so enye bi ahye baby bia wo hwe bia no yese yeda wase a ensada mo amohwe wa ma no ne mode mu data ehwe ye brakwaku unu abusuafo yeda munyina sisa no pe mochusie meko eye mikro munzima na mo amohwe wo ho nso no yeda mo ase a ensa miso azunzima ma mo nyam ni yira beka mo biara befa be TV ne betu KUMAWOOD anake home television na benia nyam ni yira be kpa keka mama ezia mama adwa boama mpapa so azo benyina ma yeda be mu abase zamba wo boase yeda base zamba wo takra de yeda base kosmitin fo fantifo echeche wonyina da no pay what do TV no whether to KUMAWOOD and our home television na wo hwe mama Cecilia wo kosmitin yeda hona ase papa de anope wo select him nyim de wo hu ye antisi wo hu ya amso mo hu ye chia hon yakọ boase nso a ebusuafo oguo nyina nso no ye be chia mo yes otikoko so na yaba ne de na ya be chia mo nyina abwasefo nyame nhira mo papa kuma sentiment mu be kwaifo ye nya mo fam ye da mo se a ensa ekase bobokro ne de ne ye nko nanso mo choose ye ne de aseda na na ye de ebema mo medin edi Diane eduhine and me motivational me de ma broni efre bi say content. What I say, be content with what you have. Obi yo ha sebi son sebi nyado di ukrano no and I said di ukrano onya content with it. Nani so bon se obi di aka ho. Ho bia dia sebi ase ne dia no nani so ntina opa aka ho. Therefore, enkrofo bebre enoma ekra wo mo no wo mo ntimi anye content with it no ameka nse ni brebre no amasebi ewu ntentem no makomo yade ententem abo wo mo no ma bebre ahwe wo mo ti mesrew se di kra wo bia no just be okay with it and prove be there enka ho nemom wo de na ekra na waye okay with it no emrepem yakopon beboa wo se dwuma na wo ya wo ye dwumaden a wo benya sika na afi no wonya no moho pacha wotemase obi ka otima wo de ande wo yema na nka wo 2012 model mu na super 2018 2019 2020 model atinam no take your time, be content with what you're driving, and of course ebrepem with the dwumaden a wo ye no nyame beboa wo ama se bi wonya 2022 2023 crown model latest na utim oba na wanya na net, be content with it. Me pa cho obi de fefe wani di etire a sebie son sebie nyaado enu nti wo de na wo te na me de o mu ade me gya no kra kofa foforo no senka wotimi nya ne kakra na wosesa na kono so be nice to you or be beautiful to you. Obi yere a and obi girl a sebi me so me kan wa dress kama wani je girl we just no sisi no ho de mani je pa o so nice wo de na on sisi no ho no e de na wo ye wo yi skama na ye wo ya wo to ade ma na e wo ya no obey de no ye nice to said ye wo hu na bonte no o se baby mpacho ma hu nwi bi o mbwa me na me nto na nka ma yisu ne da e na wa to yes we say e ma pato to ma de se bibia won look good all the time, but support her in your own way. There be our address sebi oye hwan e basa nti wutimi fa oyere nchire wutimi fa o girl nchire ka wo ye ni ye mo no so ye nice ka obetimi de na chire oba on support to be man nti you are not content with it obi be ma ote ne ka mu kama make us say ne yire ana ne mpred mpaibo pa or the support pa tanechi and we do baby e wedu no wo de why you won sase hama wo kakra na wo je no wutimi fa support be ma no sebi wutimi fa mo ankra no no be de be ma no nko a enti wo hu obi dia waye kama wo hu se obi na support wo hu ye na wutu di akiri afi obekon be hu se se support free baby erade nka no mo say wo die na wo no be content nempo se wonye content with it work on it so that he or she will be content. Ejuma no se be content amawa
e wo se ne obesi obeye no adwuma na enye but ade a ebua ema adwuma na yeye no me de me nka me de me fi wom me de me nyesi how is it going to be okay kan yen ka se wonye kan yen ka se wo kire wo ho na enye yi na mu nyina mo enjoy rather nka ho fa de hihye na enye so sweet ema yeah live on Facebook KUMAWOOD TV GH live on YouTube KUMAWOOD TV Samdaku's initiative Samdaku's TV so yeah live Shalom Spa for Medamasi for my hair today. I love it. Sanso ena area code boutique e wasa for Abrote school mo omona o mahye me simple joyce. Wo fre boafo nyamra boafo nyamese anope obeye o mo atare bia opese wo hye no aye crowd say obe provide e de amount. Bishop Akwaba. Yakub Enen so yaba. Ewrade ayade de nanso ache. Great. Temada ka se nhyane ani di enka ne di se ne da ne da nyina wodom na oboa ye no so ye ne dodo ayeda yi ne ansori a sa papa ne mfa ne nkokọ ye nche no sa di ono a ne do no da na di ndi a de bia da ye hunu han foforo na ye bese ne se ye hunu han so mu ne pa no no ame afa bi eno ene ma abrabo eye de na ye nika If ni sa na ya bechi awofo awo yen eno kit bia wo bi oba de nyankopon wonhira na wonhira mesi edu hene nso eno akosi ajamfu aso bia wo bi oba de wonhira sa ahena na akosi bosompra afidi da ha oba de nyankopon wonhira no great bra kwaku wa manome otie awadi nhira no amen yo ba fo nso tie awadi nhira no MC atopa via maybes and then over see akuanso awadi nhira mo amen ama usu shaida ye foro no Bia you furu bia mechia no amen awurade wonhyira no wonya ne kase great senior contractor Kofi Job oni Mr Yeboa omutie yen anso na Dum Bishop Red Condos man onso ne bakwamana etie maame ani ta woteso de na fidie atoa ye manachi wow papa sofu chief uni abema sofu chief no papa pambo so afidie eda ho ye chiama no pay wonhyira ye chiama no pay papa transition as ensem wo ho na papa weekend and I boy ye papa jutu wate na menyu fradom some 9 so ko na yi da si wa meni nyanka ne bompa e mama djuma no ko nya mo so ya me fredodo okay na me jane pa amen onya ne kasi amen baba ye chao biom because unyi mu da sebi eson sebi nya nipa bebro ma ya no mo bre nipa nanso wo de wo mre efisha be me ensani wo mre se me ha mani a mehu se wo mre da de bia ukraye mu me kura mitimi tete wa nesiminya ye ya na waso siri eno efe this is a real papa love nyame onshraw na onye wakoma so ade nyina emfama wow straight away abora and save no more na osofukum chacha wakasa de okanyina ene say e was say yes celebrity osofu trabosom e dey nti ene osofukum chacha e kan we o say osofu trabosom ene na yensem sem bae no waware fofo we should be glad we should celebrate him wo ye video na yemra de nti a amenesi ne bose yen celebrate no why should you celebrate you can stay alone so definitely you have to go in for another one but going for another one why should you celebrate you well you know I am right stay with us and number 2 asofo bebre wa on kondama wadiye dodo awadiye mienu nye awadiye mienu nye e ma asofo no awale baako but on baako no wa wadiye no ebi won prefo be ye 3 e won prefo be ye 4 kromwa o pa won wa rima pa e ya sofu woni bi won wa rima pa rima e ya sofu woni bi e tu ba wale baako na wo furu wo yilachi e won prefo be ye mienu e ni miensa no ade wo tumi nya kukuduro that's the sofu trapo nya kukuduro na tumi sipi na wo wale mienu that's the one cheche empana wo yilachi a e better because ye wo mema bebre wo kromo and ye wa sofu woni bebre ye wo wa okondama wade ye dodo e na wale bienu enye o wale mienu enye wo no ne yile baako but wo mpere 4 osofokum chacha yes me pa ocho ho o wa yiri nu mahi
me yele eye ba akopre e na ompuna for ya he no de ye be kan ho asem nti ampampa wo mpuna me de ye be kan ho asem nti na say asofofo na wo ka no from experience anya se me kan for experience aduma ni ye wom nti na me bisa wo so ompuna no me ya he no me nti wo nka wo ho o te won se me nka wo ho ai ana me ka to se saman kasa asofo wo nyina me si e bi no nti wo no wo mpuna ni bi me dia me bi ni bi na ada na maybe say first no say you be kan ho asem echi I say who say who ye dilly dally be with I say who be so to me say me yele no mo wan say na me say ba ko na e wono man ti ni ye eti no me kan negative and positive me nka sa so wo nyina na wo yele a wo empona me nka sa so wo nyina na wo yele wo empona but me say aduma no osofu ku cha cha ye ya che na de ye wo kuro mo a asofu efen krofo yele dia se bebre kwa na wakasa wont mi mbo ba kumpodin ye oh there be one say ufidie no efo enu kwanti na eni kwan so mbeka bibia uni evidence wo hu no bibia ba ye kasi ye kika abubodi ya ebia osofu kum chacha ye wo ni say na me kasa ufidie no so but me si aduma ni mi wo obi owo police aduma mu biye ni ye wo police aduma ana we ye media we ye journalist unim say kromwa asofu we dwalin krofo yele eni asofu e fen krofo yele eni asofu a enjima paadie ye aduma ni ye ni mu eye bebre kwa etime ye asofu ku chacha mi kasi so say asofu trabo so e pese Ghana fo bo na paso what when you kukuduro and when you kukuduro no waba and also one no or wali mi no wali mi no watching wo and you free sabe e jaman bom and na fofo bi so awo yele baako me se wo kujampona be ya 4 ne 5 e koso woni ma fofo ne wi every man no afofo ni di man no dia won di man pa yo na asofo kum chacha me pa cho so wo yiri ba kwin anya bi akukudro no na wo so wonye bi ya because me hwe anka onya anka obekọ second one who say awale dudu no ya na ye sabi ya wo be hye woni ma afa ene sabi ya wo be tutu woni ma afa sabi won tutu woni ma yie na wo to nye na sabe usi kasem nkoyi a eno no awale dodo no wale mienu a wo dipa no kora emowawo but stop tra ko so me dia sa wati we sabe wo no so watutu ni niama yi ani na ti afa ana niama koyi ma no ana no wo se oba wale mienu on chichen kona won chen eti wo no dia wanya kukuduro afofo se na nya kukuduro ebetumi ayu akansa asem webi intimi culture ni akukuduro but all wo yele no mo wo mpana wodi ya wo pa mi ni aba me se asofu di ye di ya che asofu kum chasa wodi kuro mu a me se di ya mi ka wunim wodi kuro mu ai wodi ma asofu a e ba radio super tv so ai fan krofo yele every krofo ni culture minimbi asofu djuma no me nya bi ntimi nimbi na mo mimbisa wo so usi onu wetutu ni nioma ye nti na otumi ware mienu emre bi bedu a woso betumi ahwe ho aka se baby a meduru no metumi atutu mi nioma ye nti mi nso kum chacha me pe yire ba ko aka me yire ho that will tell ena maybe say that time no ebetumi edu ho ana ana me say ebra me nso ana number 2 asofo bebre wo ho on kondama wade dodo akum chacha ena yetse den karo over what day obebre wo biase oba I didn't know kansa kan okre oh ya chana ya na wo ye no wa kra ade kro na ye bon hyehyɛ ne ma yi ti ahokyere wo kuro so bi ehun ba bi odidi fa afei de na no wura free Kristo na wudi na so bi aduane ne wo no a na da na samwate mu ba bi aduane bi fira ba no ade ye koso wo na enye kura fe wudi nka bi
so ye Kristo ni na se beta frache ubedo obi a eyese udo obi because nyame kora no wose aboa nantwie nim ni wura didi daka nti wose baby a wo didi firi no utimi hunu ho na enso nyese mfunso ba wa yintimi nka so se kiro mu ka kiro ka bi so yese ontie dia me nka bi na emum se be fere ho asem na wo se defended na se di pakro no woni tire okay nti KUMAWOOD ha me ntimi wo mani mu ase ena bibi koso na maka yintie ebia me se me nka bi okay amakote se ho kwhye aba na yebusa me dia na fe na me transfer because that's a boy baby just said no stand ko bobodin ana okay no kura wan ka se na me be tua me ka na obepere no na me be kire mu me pa church aya hwade papa yi ne yire ne na jai all right edi entina ne yire ne ni jai oba ne se wo fam mpuna wa na chi okay asanzo ko wari bia ka ne ho okay enti papa yi adwa man entina ne yire se won ntimi ne ojaye okay namba cho oba ne time jai sa wade ni wokọ ne ampa oba ne ko ye no oye oba bi hu ade a wosi wo wari bia ka ne yire ho me pa cho na ne yire ne wo hen wo wa bia ka ne ho so oba ne cho aye adwa man bi ene ma oba na bufo no wokọ e na oba na kwa wie no oye pie sana nko wari bia ka ne ho de a ene kada no oba ni jai tese ni kuna ye wedding udi ase yeah e che so no oba nko fu agu agi asa de wo kasa asofo ni bi wi ma no oba so ntimi ne wa me yese hunu zani ofo so anya bia megina wa mfa nsi dua no so a ye be hunu se wa so kane ade a hye kane adua ase on fa nsi soro ma na nhyiran die wo so yi pie enti junior ne ka kire ne se zani na wa dodo ye mpodi a ko so oto no bo ne yire kasa no opata oba na akofa bi be ka ne ho ye nye mfa okay edi se hunu ya bi jimi da jimi so ade eni Kristo sumu a se kire no ka kire no woni Bible mu min kanjira me eno obeka se beta frache eno de se ne eno na ye mu yifiri Bible mu omudi bone de eno mo yifiri etiti mo tise ne ofa hefuduma no ye nyame adwuma mu nyina mu ye mo fa adwuma papa ne mo wo hefu a wo so be nyame adwuma de ne yesew ne se wo be ye wo yire ba akukunu wo be mu ani so ada ho onye pupo watima wali mienu watima wali bi kan yire ho wo tire unim se wuntimi na be wali tu no enye force ko enyam duma because omo mto ko gutin mu despite mu ye nhye wo mo okay yeso wo mo de omo wa akwanya se ne ho beso no be treat man ni nyina yi a eno na awurade hwehwe ena mo ahefo de awurade nim se mo be unique nipa be ba mo na ase se mo be nya mo attention mo tima sua asem ni ye no mo teach abontinti wo se mo mfa wan go ni se ma ya trouble yeah disa ko fam ye no ne nan a obi ade ne trouble beba unya kwan kore nsua wo Bible ye okay unya kwan spiritually emom ba ye nimu adadie ye e ma ne do so obi abepese obedi na diane enya me na duru me so a wo be fasting na akwa akua wo de a wakodidi e de wo ha wo bebrɛ ba so wo ba ko pa de oto asese mi wura de senya fasting no yo be de obedi maduane sure edwanya se wo mje se yo yere ba akukunu na na mo de mo ni abeda wo ye bibi foforo aboa no for me Sunday morning please ya no se munu dan me de da bia me ka o se wo didi matema amese me ba bedu bie me mfa ho me nso so sa na ema ne so se me maami o fie mpo didi na tema me yeda nso so sa na ema ne so ne mmako ba sa ne obo wo no agya ne nsem ato sansem yi na mo de abekyekye ya amenne so anya do ya so aye bone wan ko yiska ma osofo aso aye bone eno na bekyekye ne nsem ne bi wo mu dia mo se tu afiri mu mo dwama intimu tu afiri san de me yew bizani obo wo no kura wa na nim dia dimi yewa me mfa ho mi so ba bia de mbefa because no ye ni atgwa didi na tem awurade asam ne da ho de mamo so fa avujuma ya djuma pa the same thing na watuma bi TV station se gira bosom the same thing na wo kasa ba bi obi atie se kum chacha nka wo se de no wapo ye wundi ka profile kura ya si nka de na du beduru ba bi waduru ya djuma na ya djuma pa na ya ka ho asem no a ese se djuma pa na timi de waduru odi a ene ya djuma
wo kwasia Sir, mete also for kum chachas, yeah. Not necessarily say bia wakowari mi no but a month for sebia so for nibia womono omoyere no me na mo twempra and in this case no onu susu say papa hidie o sha ontimi baako me no instead why bold awari mi no so we should celebrate him. Where Jimmy? Oh no, that's too harsh. Why too harsh? That's too harsh. What was this yawo metu? Awurade man mpare won kwache me pese ni party so ana de mame am fa me ho nyam fato na me metu no ma ka kire om sa abrabo na mo bo no wi no mo nye etimi sram ma mo num wi na mo ntimi nkonkom anim sabe wodi ba num wi ana sa joto de bakoto na mo wi maka ni sei me metu ni nyina akosua wi no ba ko di sie mi go fi se mama na futuo no amfa na ba ko betena manim hia mpa to ye bo na baso o mo na baso ne ndi agimi sama wo kan ni ben ye bo na baso on ko do asa chesi wo mume yes say oba fom na wo ba no otimi dwane a echesu osiro na akra afo ne papa ba no anisi gina no ye beto abrabo no yes ye ba sa akra na chesu onye den omu ade dise me ba ti makosu abi no ma me se enye mo onye bi na so otimi tena mani mu hye na oba akọ de tete me dia wan pa na me hunu se me ba ye obu me ejani asofo na body ma di so mo hunu se awurade mpe eno no ade ne personal life ye nto ma ne nko atratu obi mu onko ye bi da atro kwa no akogina na temu anim enu mpo awurade bebu atani akwa we yi but almost so mo ye no so nkrofo are seeing it why mo are seeing sebi so asofo na wo mo de o ma ware ba ko no mo so mo di sie no o mo twempra no mo di sie no yet people sees it tani ye dem me ba no kora okotena ka tu no wo hye oni nipa na hye o mo hunu se wo hye you defending it nyami defend you me kire wo se we na me mfatu nzi me ba no kotena geto a wo hye kure nipa hunzi wo hye but me respect me nim ne se unu se me bo obume nti se nipa we se me tu ni po ehu o ma mi nti obetima tie no wajai and the fact says sebi asofo ni bi disie no eye anya no na me ba kura ba bejeje hu mbese me kire se nia we ya de enyi hia ba so bode okay yes wa ba kura bo odom ya se wo edani duru na akogina wa me de anya masem ana ni onso so be ya bie so wo edani duru na akogina anya masem but for a man of God be ba be born in sem se e ya de ya ase Digian can't do Munina so be also. Am I wale me num piano? And I'm saying, Jimmy, some any quanse piano. Any more quiet. Man and yet, and yet, and ma, and what just am I saying? Famous, check the microphone for us. Okay. What just it? You ever said the Sansa Munu or Munyai? And I saw for the afro. Fonso say sabita fracha unu bia kwa wale ba kwa kanwa o bible ne say no ncheche na wo so ye ene ka ba wo say ye so wan fancy eno de atemu o hu bia da cho ne awurade dia because kakra minim ne say Timothy chapter 6 yeso ne ye kristofo ngensem fata wonu so hu so be bo adwaman wo akire de ne o de bi be kan wo be ye dia sa atemu ne wo awurade ho ye hunu so abaye no kwafo abegina mfimfi na akogina na sabita frache o wantuma Kenya nsasem bia ejina ready ze ye kan resere o ampra ne bi udian ye be kan akire be kan animu ade no wasa ho kan obi de ade no wasa wo de ne ho e kan obi de wo bibi kan pre no mu ana na ehia nye obi de. All right. Well, moving on the show this morning, we are live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darko's initiative, Sam Darko's TV, and so you're live. Your second story making headlines on today's Koowaa Show, and it said, now what you just say, KUMAWOOD stars to be equipped, what you say, no compensation shooting. Na security for no amma wo mo kwan amma omo anyo omo no ne da sorry GH waba bontin edimu nchiremu ediaba. Let's watch the video and come stay with us. Okay. And I said no still I was saying home management. Let's say ya graho omfa oni ho one friend no ye nim o friend no omfa enti enye den. The day is still running. Insurance so any war form. And you open say a day. I did your answer and said no. Okay, no problem. Continue na friend. Yawaha. Yan ye beko home management. Na like you doctor like you so ne a fear and the ye cho musim any company. Na umuncha whatever be the case in the samopa more accepted. Some pensu so na yendelete no.
And then he said no. Into the like any other guys, you know, could chat, and the other securities, you know, I said no, or penny. He said, more treaty as a foreigners, more treaty as a your money and come. And the day before the there was one particular security guy, or no crowd here, a go buy or no the man to pay in a start here. And I said, oh, a bit before. Sometimes in a position kit where be a now no person more cheap baby a woman, but 1 year near. What can we be the young queen anymore? What can we be the DA before them? Munina Moka will be you. Yet him say, I'm running to say, I'm running here follow procedure. No, okay, Omunina hand chair, a nipper 2 3 at the age. Yan so no, yeah, I could seek permission. Yeah, come on some more, you could chat. You brought 1 year chat. Omuni, you drew or cry no when you had. Obi pray to make a chair as a young man a shop will make you. Once more, you try the beer or the beer. Obi to make us say, you didn't name her. It's a form of advert. Yes. Only Nipado do I. You have no idea. And commercial area and so the engaged child, and a bonnet and a sign. And then I can video the mono. Obi free baby. About Flagstaff also. And you feel say, likey, me, company, sister, fear, rascal, near Yakano, you bet to me, Aqua America, put Gina, White House, never. Say, never. Oh, dear, how crowd they be quite chilly. Oh, powerful camera, crowd put Gina American Embassy. Abu picture crying channel. American Embassy here. Pictures crying channel. Because who drew her, say, a honor, and your master say. Yes, it's true. That is the law. But when you swear, what the law be alcohol, say in charge of until the end to 2 year car, and then the manager no ever approaching me. I was the last person to leave. Almost stop home in here. So listen to them. Manager approaching me. What happened? I'm like, security in Gina hall. On time. Tell your manager. Manager, we've been there. We've been to your office, different office. We came there. You weren't around. Where did you go? Made them make on the street. Oh, my catch on the street. Oh, shall buy being chain and go on sorry, the own 2 to us. What by Jimon? Also, wants to know chairs. Your friends are home for manager. No, don't do that. Oh, Wanga, we used to see. Until Opa Machawana. Oh, yeah, he did. Media now Omoma Kanyin, but he did say sorry because of the way an Americans and because of some so he has to apologize. Some men friend, my guys on the game with trap. And then I told him, said no, they have already left into the airport. You move free while you move free while call your name because I think the video look viral and Temantino. I want our shops, other shops, maybe I go fire now. Don't make on market outside now. How much you na say? You see her. Obi a per advert. Yeah. Free. Say pay will be pay. Your time. Cancer. Okay. I know said no. Still, I was saying home management. Let's say ya graho. Fa oni ho. What friend no? Your name friend no. Fa. Enti enye den. The day is still running. GH and or the entry more concerned the fact that KUMAWOOD starts be so mukucha omu series ewo achimota mo na o mamo mokwan whatever dan offers you when you na brosa chiniku aso kasa sa o ma mi ni ho ya osa o ye nipa bia o ni mo respect no ba no wa ho brase enu die ma medon awodi dudu achi a obeye boni ba sa na kasa no so nkoye ne de ompe. Yes, I can correct down. Men say down for a bro. Ubo brasa and your body. If you don't kind of crunch down for the any assembly and what can be good. Okay. I will can be there. Now was the chair down for a cat and the down for Oko day. All right. Now should be aba. Okay. Who could be premise? Was a mere matter say a quack could try to do one. Yes, it could be a fear or and a like in the indicator. It was me and son of one starting I am considering. Na sabita frache yem permit you and na you try exactly moment wakasi ya kwase no nim say yemra enti kodi so wie ansa wan baba be ye ne awoye
One go this say come so mum pinintino yenja na afedi ye twade a ese mo ba mabom tini mu pose so mbepno mum pno ye start ne ayade no we don't do it that ade ba ko wo wiase a ye nyina yenhye ne so ne se ye obi fie ye no ese obi fie dimpacho wudu dan shop no ma mo kwan say me hwe mo mu metwa e tie se oba ofalumba wa so say me hwe mo da bi e bia na me kwade ne amoso mo ye ne me mpe eye mahi ndu ba mo amema kwan se betwa ene ewo obi ono so pe ene ye ne de ene o se bra betwa ntese no ba yam fu atwa se me kwa yi ho kora no o ma mi twa ntima ba ho a onso ma me kwa ma mi ntwa obi a woni ode na dwuma ye obi a woni ode ni company ye se beta flat ye nyina tete obi atifie obi be ala na damfo so mfa ne ga mra ne fie obi ngara o ti ma me kan chem se ye na mfo tere me kwa yi ho de a o ma me de ne ba wo nko ade obi a ne se do peso okura ne mudie mu ene ko peso ofa so tutu na namo enti ye besere se ade ba ye nse kire nka ne se de tie o ye de ko ba bi o mi ye twa tie ba sa na ye to de ntimi ankwa ankosere ana o mo de o mo so o mo ma ye twa which of course no mo kan ye best na enso o mu ja ye se nkawe eno ne no kore no ye twa against say because the commercial area o di asem na se na commercial area so de obi atimi ye ne o peso ye enti nkan sha dan se hwe but o am ye ntwa so by the way eno so task mu because o mo na ye o madwuma ye ntimi enforce o mo o kan se akọ ukoye mfatu nzi yatikuru mu ha endo obi aba parliament se beta frache baba betwa yi akosha nyumti me Dr. Likey who are wo ni Dr. Likey no na nipa no timi ba parliament so who is him eno na ya asem no enti yebetimi akwa America akoteda bi untimi because only American president ni ayo ba bia exactly but American president ni nuamba ebetimi akọ nkomodidie mo ba capture bi di akọ because when you come here fie ho enti wa yon ko faduru wo nko ade you can go there some ko abrocha mo na nkwan ho video ya yere mo da enyere mo ho no yes enti wu twa ye nhyew asumukuro mo akura se mu twa na nipa begu ko ma police voting be pam mo some mo broko kwan mo makwan na troko si da bia munim enti wu ko ye sam foto enye ye wo ne ma bi wa mo sumukuro amote mu ntimi nye ba mo ko abrocha mu ntimi ye me hu several occasions amote to ko akwa abrocha mu ye video wo kwan ho a ya nsi mu hui you go dem kansa de obroko kwan kura wuro kwan nim de video nyina ya nse ni hui nse ye kwan ho nenso ha utimi kokwa ho twa ma police for be pam mo se ma loko kwan if you to me for get me mo ko am mu free area hokọ edia no so mu kuro na akura nya mo na abrochefu oja am na no so yemfa ngo twampo ana mo de o magimi e ya abrabo e ba ye na nya ne nyina ye kan be no nkyere se bodo ho kototo e no enye yie ayon ko fa ni duru he bitidi yie pa se zak utuwe ana awofa ani yisa beta frache ye Europe nso otumfo setua kada kro besra na ye video wa me kra ka besra na mana tenam bi eno e ba asanfo bonyo so se na ko video bo no so de hye ani bo ekotirem sa na abrabo ne tie eti ba bia wo koduro no e wona se bi utimi kasa kosie da bia wo koduro no e wona wo kasa esie sa mi chiri sa me top prot na band ma ene na ye me na mi dwama ni ma me nkofo otumfo be ka se ko band ade okọ afoma na me ne nkasa wa kukodro because ni so bomi dia me wo for be obeje no akasa ba mi tim ko ka se ko menhia na fa ko mo opem so na oduru ho obeje because ni se wo mfi me kura e kana timi nkoye eti ba bi omo wodi be duro no video no mba ye na bia mo so mu die kodro nu achi motamo mo ati ase e ya brabo e ti no so hia omo na enuru na so am na hunu se enuru because kan if ma ya de letter ko to yes wo plan se mba ko akra ko twa yi nyene iti ka mo plan se amunim se no kan bi no makoja letter eno kra na ade letter akoto na o mfiu na dana mu kotwa mo ko he na wo ko no ye se nke mu odu na the force ye mpo we gas no ma letter ye ni at least friend no na nkomo na ye de amde ma anye ni nyina bi sole mo ho dano akwa akosi na nye nipa na pra ho commercial area ye tiase say ya mo na mo sole free fie ko pra ho Debi commercial area ye tiase mo na mutua o mo ka zoom live for the bra yes etinia bi o ye kan ye wani kan ye ni mfanto ne poma sibira obi ani mere ni obi ye obi antan obi ye we all happy for morning like na juma pa wa ba ya twi ni pa nyina anka o mutifie na o mo yira asade o ma ba fra juma no we do appreciate it every day but then just no ntifa kwa ya na ye tra so ne enhwew wa sorry da ko besi etwa police ndi no ye kwa central o nso free center ho ne ye metwa na we wa allow ye fa bibi koto untimi ko bank fa bibi koto di say ye mra ne ya dwuma ba bia saa en mukura mu ye nipa ya me office ni mu mukura mu fie no bi be wura se mon starting twa me ko bona made
upia and you na abeka je. Mepamo. As sometimes you don't have to come out and defend a certain thing there is wrong. Bishop no crap. No brand fan to my pembra and yet nice. And Kayakuranka before the baby Maza. What do you mean? Why do you have to come here without my notice? Baba Urogum so then come to Pukaka. Baba Urogum so. I'm a woman, no crown or the can say, oh, boss, none can see a yana back. Put us in statement no, but I net there. No man of who's to go for the winning answer and Jadan who's to be. Question way a question. I never power the first so. And the first so. Let me do off as if we interview winning answer and some as somebody. I send me your horn, I say, Ubi can sometimes say, Yana Quay say, oh, Nibisa no Yana Quay or you be it missing a bubisa those questions. But me from day one. Sasimbe too, you want to make a say, inti because it say, Moya Ghana phones, you just get up now. I could be free, say, oh, Kakwaya, they were bra, or I see permission be. We all condemn it. Ghana phone, the Indian Castle. Then they say, there be any Juma, because I know see cars of a sort, just say, will be with me fair new crum, eba. Ebeye, but we see you come, but as it means Abia or accept permission as well accept permission. But probably you did not ask permission, so they can't just allow you to just shoot it. You understand? And they KUMAWOOD for Monya man in your kama. Minji just say Jackie Mube sorry so muko baby wa bra mo accept permission bia. And then amu de bibi ama kumasiano lifestyle star. Please, and you're fine. Don't be offended, but that's it. Me and Kasene Kumasiano. If you cry, no. Some people doesn't know you people. Ubi or Humuda. Min Mobi also no on pay local movies. Into Ukobobi or a minimum. But if you are one officer where you star be wa Ghana no, we feel was any pan in whom. Would you who this or see name it? Yes. Because on share local movies. Sebi so sebi anyada mete. Me TV crime to so me nyabi hwe me fie. Because me studious TV, so I don't get it. Me shebi. And so because I want to watch you on TV and patch on me nyabi. What I say? I don't just say me TV me buna nimtio, but I don't get it. I don't have it. I don't watch it. What I say? Enti me soma na nyeboko na enyo bia nanimo. Mutuma mani kwa na otu. Le da bia pen for na go problem. Ghana ye bia e protocol. Ye baza mabunu de ya the force eye ne on beso mo. Great. Because ye tua to na munye ni protocol. Ba to radio e ba omi aba nti ba ta so to me kodi a ono nko antua ndesi every man. Na we num de o ma num ni bi mu tua 50%. Yes ana mo ye. Ye pakeka na ye 1 cedi a 1 cedi ne agi obi a sikani pakia 1 cedi BH besiwa e 1 cedi. The same abion so besiwa e 1 cedi. Eno na mo de ye ne amode ye nyina. This young nurse you pay bibi ba sa na wo se mo hwe na mo treat ye equal. Sure. Trust me. So mo pie da no. Na se beta fracture. Na ye kwame despite ba. Na gina premise so twa ko ba na wo yo last time I see you no we twa ko. O pie ye. Na se beta fracture. Na ye minister ba. Na gina wo na ada time no hu ni say yi ni e. Ken Japan wo fa si Ken go tia na no ma na twa. Jebasa wana sabi ayiya wonom de na almost so yeah tete nto no bedura obeke kan kwasi asem force esi obekọ ni ba bi ndi se de omo atete kuro no na ma emu makunu no ejinja wo mo sa ba be ne dey da bi se de omo ntimi nya hwe ma no ye nya so ye ntimi nya hwe nya ye de obi abaye ne opẹ we don't do it that way kuro de opesa ye fa ye bibia ne kwan so se we na ba na mema na ya say any ense hwede ya ne we ba wo say me ma no ye but say so obi fum kuma obi mfum dwa ene da bia mpanyimfo ne mfum kum ka mama ye nkra mfum kum na momo antime anya ikomu na skani kura mo na mo gifiri ye nchen tika ye kom de ye ne yemfa ne ye den ne kom yawo mfum kum na nka musum de moni ato say budwe enye ye because ye tuatas ne da bia mo mpanyimfo na mbafum kum na ye de ya beka je se mi yenua ye mu kom de ye na wo panyina kom ne watima fum kum a ni dwa na mi be gya na me de madidie enti wa wo bibi die no mfum nkum okay saba ye betuma protect ade because ye kum kura na wo bibi di tunya na asumdi aba na wo no kom de wo akofum okum na akrantie akum ni wie ya na aponji wie ya mi akom de me medwa na ye adwuma ma me medwa ne ntam kura ye basom se ne omususu mfum nkum oma ye mfum nkum bi eska we ya yira asma fum okum we ya di wiska asma fum okum ya to tas musi ya fum okum ya to petrol ya fum okum da bia mo de mo fum nkum ye
ye de mi enwa me jambacho ye kasi na ye fumejo enyi wow offer kanin na but mama nkoje nkrato na meba Koowaa continue stay with us. We'll be back after the break. Yo, Malaysia, this is the nation's uncle, offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Media na Ocean will KUMAWOOD TV so no. O man no cross a womb to me bomb community and more some more from any abre. We see mun na mun come home. E wo Koowaa Media so e wo KUMAWOOD TV ni anka no kure nche nipa. O man panyin yamfo so aka no kure kire no. Sa na minister yamfo so hia no kure. Na nanom ahemfo police for soldier for obi bia o fa kura me yebone am hia no kure. Bo me na yanka no kure wo man mu e wo KUMAWOOD TV. Dai, what do you want to say? Dai asama totawia wonka bi ma na tunyankomago a menka bi ma no fiso mu nyina ya Abraham ma. Na mpesa me ka kire Ghana se ye wo abrofo kana ma bi a wonim nyansa kyen panni bi a ma no position. Aya me ka ya na nipa ntia ase ba me mo mfato bi se enne ukokodru airport a e broni krama ya tetene se wonyina ho no hunu nipa kokehye ho a wonche no abra ye de nipa kodina wa yetu omo ka omutimi hunu nipa ontimi ditete se kokehye no ho nanso broni krama atimi ditete me yeche no di se wo hwe ya broni krama bi so wo mfaso che panni bi a ponte ne Ghana na kuro yi sese ya na mo se mo be ye ne dia awiye ne ye nyina ye behunu awiye awusia make sure so be he Koowaa dwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe de insama ekoso e wo social media no na abobo ano ene betu bi apeto so ama won so wate mo host Diane ena me de KUMAWOOD TV amansane yenaye adetina wususa aba eni jesem ni o odifo bakopa awurade ayi no ama ya wiemre mu ni odifo Samson Kwaku yebo a dodo na friend no awiemfo ba papa yempaibo wo kwiada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi eda nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe odifo Samson Kwaku yebo ansekire ne dia wo ye japekrum empokire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yinyina bie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina gi mmofrei ehwe won kosise wo befiri ne nase akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243356583 odifo Samson Kwaku yebo a osi awiemfo ba adetina wususa aba eni jesem ni o odifo bakopa awurade ayi no ama ya wiemre mu ni odifo Samson Kwaku yebo a dodo na friend no awiemfo ba papa yempaibo wo kwiada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi eda nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe odifo Samson Kwaku yebo ansekire ne dia wo ye japekrum empokire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yinyina bie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina gi mmofrei ehwe won kosise wo befiri ne nase akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243356583 odifo Samson Kwaku yebo a osi awiemfo ba Yo, Malaysia, this is the nation's uncle, offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Media na Ocean will KUMAWOOD TV so no. O man no cross a womb to me bomb community and more some more from any abre. We see mun na mun come home. E wo Koowaa Media so e wo KUMAWOOD TV ni anka no kure nche nipa. O man panyin yamfo so aka no kure kire no. Sa na minister yamfo so hia no kure. Na nanom ahemfo police for soldier for obi bia o fa kura me yebone am hia no kure. Bo me na yanka no kure wo man mu e wo KUMAWOOD TV. Dai, what do you want to say? Dai asama totawia wonka bi ma na tunyankomago a menka bi ma no fiso mu nyina ya Abraham ma. Na mpesa me ka kire Ghana se ye wo abrofo kana ma bi a wonim nyansa kyen panni bi a ma no position. Aya me ka ya na nipa ntia se ba me mo mfato bi se
ene ukokodru airport a e broni krama ya tete ne se wonyina ho no hunu nipa kokehye no a wonche no abra ye de nipa akodina wa yetu omuka omutimi hunu nipa ontimi ditete se kokehye no ho nanso broni krama atimi ditete me ye che no di se wo hwe ya broni krama bi so wo mfaso che panyini bi aponte ne Ghana na kuro yi sese ya na mo se mo be ye ne dia awiye ne ye nyina ye be hunu awiye awusia make sure so be he Koowaa dwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe de nsama ekoso e wo social media no ne abobo ano ene betu bi apete so ama won so wate mo host Diane KUMAWOOD TV Amansane. For your chair aba live on KUMAWOOD TV. We are live on Samdaku's initiative, Samdaku's TV. We are also live there. Obe subscribe to your channel, no. Obe like your page, obe comment it. Now share na afufon so. Enye ashe. Straight away, your boy right in some memoir. That story making headlines on today's question. Say, I bet you said another damn quick Kufuado, His Excellency, the President of the Republic of Ghana, or non so ablasi ablasi ubia vidisio with him the national anthem. Chegu Fede na otu. Yenshemra. Nanado video no ye nti awahini a nanka yemfa yanu aha abusanfo yemfa we mfa nwie Nanadwa mo hwe nani mo look at this Nana is angry we ensu anka ebeto sesi abuna is angry and duani di woman duani ya na say duani bi amma eba ne say duani si ya when na ye Nanado sa the president of the land. Yes, yebo antem no hwe. Ohini chief no say tell the chief to get up. Tell the chief once appointed. Tell the chief to get up. Yebo antem na chief what ho. Yes. How can you? How can you? The president is sitting. Yes. Standing you are sitting. Oh, you are sitting. No. Hey, Nana so say he's sitting. Like Osa Nanaba. And then Nana fi so no say Nana, yes, kwa channel. Oh yes. Go tell him. Oh, there be but national anthem you can't sit down. Yes. This is the Nana fi so asasiura. Oh, banana ya mabu fusa. But this is the first time Nana yes. To the higher. Yes. But Kofi time so oka kire no say. Na abo what is Nana respect anthem? Yes, I know. And Kobeka stop anthem no. Yes. Na on sorry ni someone for. Wow. Oba take free program. Ghana anthem dey say omumu. Nana do apam wa hene no. So far there. Papa no say omu Ghana ayi a na nua na bebu. Ye bedua nua. So sack it. Hey, ni buafu. I was about to gin ho tena boga. Ni buafu pa. Oh, banana how could you do that? You bo anthem pa na na ate wo. What was saying? No. Saying. Oh, but the chief. Go and tell him to get up. But that was for the first time Nanado akasa ode ne nsa benkum ni nifa nyina akasa ayashin wo de hwe ne nsa nifa ni benkum ni otoye at the same time now say Nanabu wo de hwe ebeba oh so the benkum ni nifa ni nyina akasa left right we eno page ba ko no get away. Oh, now the before na no ode. Abusia for yemfa we so emfa ensem no yenya mumma TV. Mahunze Nanado video no ye nti awahini a nanka yemfa yanu aha abusia for yemfa we emfa. See me this year o man kan cho say ohene but then ohene a which means national anthem etwagu a whole Ghana national anthem I chegu na ohini etiho not him say na dan kwa Kufuado His Excellency was original ho because as for Ghana national anthem dey I was say bo bia respect bia o shetokru bia mo no ye de ma sa anthem no na ohini etiho na other say ko kancha you should get up. You have to get up. Why are you sitting while the national anthem is being played while me the president must original. Hey, na do yo hina nti osot na wo ana o hina no sabi ni na ye ne yana good move. Hey nyani o nyade hia ni sei sesei nyani sesei atomi fira busiam na busiam no won anthem aye boy also be as original na so
na ya busua ni ndi epe antem de man ne se ya busua pa ya busua ye podia no biara cheche Baba baby a ona midi ya busua se bitafra che many pa mo baby a na midi baby a ona midi baby a wona media ase ne dia se wo ya ye bias bi wo ho enti abusua no mo chiwade mochiwade wo se abusua ne nye papa enti mochiwade no o de beka na mana yi oh be realist be realist dan enyi su sa word me se abusua good obi ton dia eye papa waba ade dankonya ho ye pone ne nkakra ese okoton dia se beta frate se mimi bufu a na be gina ma bufu om se nye antema me be sori ana ada na niam se beta frate ma nipa nkwa no ya na nipa adwene wo chege be man kwa national anthem na bi ebo koma tema ye se beta frate o ya we de gina president obi asore gina na de kom de okoko ede wa fra no beba ekwam do wona na okoko ede because I think say was say sorry gina dan pajo ntu obi bokoro na police frɛ na se beta frate emra na di na enti na ye say ohin not wo nka say yes what wo tom de bia niam bi say nya de wo say ne bufu say ne yafu no uti kuro bia say transfer ka get say agoto no account ye hu abufuo na obi ansore national anthem egum nipa wa asama make can just be realistic you say wan ya wo ka tira mi say beta frate ade ye obi ajapade obi afa ne kwa wa ye say dan ano no obu amfu ye ka o man anthem no obi ansori a eke kwose wan egum wan ansori na ado dan gwaku fado wawu anaga na egu anu no ye problem chain ajapade ekura ye dia obi fade akọ unti fie ayi ya se busia ya okeka ye wabusia mu ajapade obi abetam una na woda anu atese we na be fai ne bumfu ye se beta frache ye ka o man anthem no obi ansori wo fie wa enu na bugofu ye asem mo dia mo mienso so nsem mu no so sane nsitri nipa mo mo nya ne baboa ye ame na ese ye ba ye ho kiri ye ene ye nyina ewu anka abo antram na anka sabe kamponje ne nso nyina te enwu yinso enti wonwu ye no na wo so ma ne ka no no ohunu se obi ahu hia na obi ahia na wo se ye ma no me no ga se obi ba obu sa president abama anko bi enye ye ba ne obedi kura wanya wato no odwene ni okofia godi ntimo mpaja ade no na adwene kura ni so papa wo se ye ni sense so a emoaye enti emoaye mo so nya ne ye ne gyina nya ne ho beto ye anta mama aduane di enti ne ewu se sebie so sebie nyaado yakọ anfie menhia na otikọkọ so sebie eba wo sie nyina yo sorry this o sie sorry mana na ese comedy enti no sebie so sebie nyaado otikọkọ so benti ara ya sorry enti wo se yetimi tata wo na se mu no wan sorry che so mu no otikọkọ so transit no mu sa se die na be ma me mabuni bi ensori na so okobisa sa question no tanya me no na tia na ye program ta ye nipa frɛ bato be 1 week afa de nipa mfrɛ enye so omumuye osukobusa ho question se de edi na de omo mfrɛ afa obohunu se bia na attitude bi mfiri mi a efiri wo de o se yeso yesesa na omo frɛ ndi oni ema bi wa ye nyina no se beta frɛ kasa kyerɛ ye nya bibi wom e bia no hene ne ya ahomaso eno de ye beba ho but kuro no ne area no ne national anthem ne mpe no ate o national anthem ye go school nyina wan say ka kuro nkra ne agina ho na wan say di ye kuro ya uwie school na amo adwuma first of country ne ye go country na de for respect ne say ye de country ne de kura e de na ma ye mu no sapita frate sabe ye tie vie nana bia na ba o sori akonya so nana bia me de wan sori ne nyame do na ne akuro we ya ye no a ho na mo de attention go gina ne de medwene ho bebre woyo me adi o man sika besi na yedimi mu asem no o man na mo se ye boni di nti ensori akonwa so no obi afuma fa na japade mo amoda na mo nkoye mama ye hu so o man na ye kwase ampanyini na sabi ye boni di ni ba ye de sori yeso wan na wan ko no sabi oni abakwasem o ndu pesa na unya abakwasem na daachi ye bodi ni pa so akonwa so a anya na wo ntokwa bi esesa okun you need to fight akaba tu opokuare odumfo wan di kan ba di din da so ho na se okọ no amoni opinso obubafuo obeba no na nkofo bi atosha asante so otimi si pampampan koy ndi ye kana sem na da so to ana ye ne ya
nya kuro na ye no saa na deserve sesie kuro na shanta bia mbabo bia ngwase ama muko bobo na mo bankofo bo mo de sunsum uze na ekomo mo no ye kura bo de ngwase ama mpanifo no kura ye celebrate o mo na ye sole no o kura de ye ho yawo ninkasa na shanta mnye ninkasa me mfa ni die ma na mu mpanini wo fi akura bebu no na se panini se mu obi so wo se boa nkura esa wo pie kwan no na akura bi asole apanini wo fi adiska ba no adidie ohun nkura hu na no ma honhono mfato ni binie beso wo fa bi akoya aburujire mo frese mpeska no akangwa asem a kiremo mo frese sabi emfo obi nkoto adu no akangwa asem ena ba akon so ono atimi frese we wo sua nyuma ben munyi ska we mfa nko me pa to so oto na so mu nyina pie kwan no se wo fa de yin na wo sori di mirika akoya na tu ekoba se cheze omu na ba akon life na amu omu no di Ghana yeto osesi e be catch obremi mu Ghana. I don't respect Ghana because niema wo kura oso odua no ya bra bo me na Ghana dua e na so free ho min free ha mitim na wo mu na otimi ye na mbaja wa wo me na timi hwame na sabeta brache wa mi sumi nim so wa ka de oso hwame na hwame amenyo odai eno chese me maame no ba mi mu ana bishop bishop say na ya wo bawura fie ntia busuafo atu onya na abu omo obi su nti wo mu no so ebusuani utimi na oje so onya busuani we are the ebusuani but I don't have any respect for him or her because of said the sutia etu mu no so ebusuani o mara mi nuaba wo fa akonta wo ho sa wo gitum enzu mu no antam na once ka ukrom kura agina ho no ni reason just am na ni agina ho koko so ayo koko abesene ko na so na asase dey rich. It is asase dey body antama. You need to rise up. Sam na uko school feeding unya bibi kakra di fees bi antata. Uko hospital nya jiwa yi ato card na to wo bi nkwade ko free. It is our man no who celebrate the name who say we are proud. Who say who di nkomo. Akura be na ne papa mo bra akwa bontene ye ka de hye mo de ne papa di mfra me nso ayi na wo me oti hia ni ba bi so wo ka bi eskafo ba na timi ka so owura kwam despite ba papa na onya ne ba bi cause nu wawu tu papa ni skate ne umuni din o papa ni ska umuni din ye bo address wo ba bi na papa ni ska dan ye ko school na ne emodi ye nka sa no nye papa wo ade bi wo nim ne ete eme no oje no ye kuko school adada fo ba fo tetu obubodi unimu papa di ba ba wo de de me papa o dan ya mo omu di nkoma awu mobi o papa no mpam no ba awu mobi me de na mbo pa de o tie bia na mbo o ti ase di dan ya niam bi o wa ya nhwe ne ade ade ne koba ne nhwe ne eni so ye wo bi o kra panyin no se international anthem no ho hindi no wan sore so what did you go there on yes so o kokoere ni pa no we wo sha o kokoere o gba na man chance o ti ma kire na agere chance be na e de ma wo dan ya me tie nti se bibi koso ha na se ye wo hia ye frɛ mi dia ma so ba no abekire wadwene so when should anya kasa na abefrese bekire wadwene so once the national anthem is being played here your responsibility also sorry sentimental mo bi ba bi so program e wasa meba am ba bekire so bi na afede mitie ne yeko ada acho bi bisa se program ne ba wasa so be ka ade na nya bi aka bi a wan kwose national anthem ntia ayense sanwe opam ni frase obi nwi e respect your country e ade ne ma emu ya to ne ma bi ajeje mu nti kom di akora so asabeta frate ye nunu ne se wonsere yate aha no achimata yate kom di akora ye nunu ne se ene ahemfo no mo ba na mu twa mo democracy twa ne ade no bia mo bo pepepe na nipa mfiri hɔ a ene mamo kase mu kuro no nti mama mo fi what I say obi ansole ada na no wa musa da akɔhye ndi kuro ndi a wansole e kire se ni wo hwehwe afiri onyine no wo nwunu ti besori ayede sa bi na asi nei ahemfunu bebre dwam nkɔfo nsole saa ema ahenkwafo na kɔwra hye sɛ ne na ado asom obi ɔkɔwra hye ya esida ye ka no preacher nkura na yankɔ private school ni ye friend sɛ ye ntane ya ban school ya wo we na nkɔ sɛ na saa national anthem kom de ni die ma saa kwa we benyina woni mfaso a national anthem so udi opa ye nya da adimi no mie no mtu police ni ache ye nko school bi a omo ba be omo ahia omo pese omo nko omo free palage yi ko yi ana na ko se be 4 months nie omo abonti sa national anthem di kura oda national anthem na musimu bu ni ye be kodam abete wansana me ye ode no aka mi kuro jimi wei sabeta fracha akwa ne benyi die na tiritirim die na ye ya ni free die a ye beto ye nti ne ebu no ye ka national anthem na aka nkwa bo se dia ba bi na magire ene emfa nipa ho na muri ewe se no na so de nyini wie bedi ne hene na mo sori a aye ntisa ne ye bo mpa opa na wo samete opa emfa ne ho
kuro no ne ye ni trentia aso dem ne yete na nkese ye bo awurade mpa on katena ni no ankata nkana na bumfu da enso ne obo na asase ne de ne bumfu asase ne da ono obedi so ayi ne de obi anso de ye problem ma no yam kwani yanko ya omko wura aso de amohwe ne ekoso omu bitim kotena aso de no woda ti nyame na ase no woda enye case ma ne da nanso ne obo ne man ne momu o man ne momu antem de obi anto ye problem ma mo montras na munya ne obi abubu hu badjo no e de sie ne bibia ka kire mo en so e wodo ba utumo mane fo atu sa ya na no na wunya am me de nanado de ma ya ma banana ho ba ho de nanado ne be yihye mu anu agye nanado nkwa na afi ba be gina nananko aso komo no so ye di ni mienu e bia na wo problem ti a wan so o de di o ti asem na se di na wan so ya da chi na wa kirem se de nti a wan so anya hwa ade Kristo wo mpe ya homa so tu ye nipa ye ni kwan se wo ma ho so se de wo tie bia ye wa henie bi edi kan a untimi ntra sa henie etu untimi ntrenti no se bita flat se wo ko hia ba bia mo me hu so ko bibia no ojo because obi ya abafo na respect so de mo amka mo bro se e ni so se de wo de ma wo bie no sa na nipa de be ma wo ene na do danko akufu ado wo ntem wa betena ase ene wa raise say ye man national anthem wan sore ntikina so no so to yes na na ebe obi ampagya ni mu a wan sore e be hawo ana e be ye wo de ese wudi papie mpo na ye nsore na e be hawo de a ade na ne o man ni nyina agi atum say no na ye eno na twase ye no se bita fracha mo mpese mo ye ye be sra ahemfo to bi o mo mfo mo ni mo nya mo nto fom saa wo pese o kan bibi tie no ye ne ono pe no wo wi atima gina so saa na port ye o tan se de kura o ba wo nche ya ne a wo se wonye no wo ye o wi ani okura no na otima kan che no ko asomdie mu onzia saa de minim kurokura ne hene no anka no onti ne ye onzia saa ye wa wante okuro ne de so wure ne feed ya media mini hawo na wure fimpo so anti nipa nyina so de gina wani afira unhunu si gina obi binti ne gina ho ye ne shanta ye de tam ben kwa na e ka eye wo de ne se obeye bie tam ben kwa na ye de man shanta ma wakọ school aka ni ba anyina be duru sa mre asebita frate untimi nya bie ye besre ahemfo kakra na adimie no ya omunti omugimi na kuro ni fa ne tuma pamvira ndiem ka chem ze mu wa akwanya so wo ye ne anya mutibi ba abonte beka ti mo anka na obegina mo anim na mo de ahi ani abufuo ani out of politics edi nsemu na ye ba bedi mo atam bia mpenam de yakọ okay ye ba ye mo bia mo penam de yakọ because se de odi akire no ya wo sua ne odi Ghana nte edu wo hene ni di kan akọ yese no transa wo ba na me yesu kọ no ma metewa me de me nsore nkọji mini ana mese all right Omwani mpanyifo mu bokuri omwani mpanyifo mdakura no mde yaw eme ya wo ye ho no onzo bia de eto ne anya sama ya oya ohene ba na setimam ni ansori a eye ohene ya president ba national anthem ansori a ono nso ya ne ya na emom ne aya nso ye pesa petrol mu ntete so ne yeso ye didi de muso munye eno de ya de enye ya ye nso so ya ono no uko ye nya kofiri kwa mufuo ya na so le ibumagina am wani ma banyama ye de aya de no ese ya so se kwam de na mu mfia ye de ya de mfira busuam am de didi ma national anthem na mi wu a vazo ba na wo so asase ne nan ba bi dada mi na urade ama mfaso aba me so sesa beta fracha wo se me che na me ye bibi pama na me siesie asase ne ma ne siesie ese me ami mu se kwa munkumi a anta ma de ma asase ne de ene ne mfaso ba na wo so won se ato aba ma national anthem abetu bi da nipa na to select wa ubu national anthem no je wo se nipa de didi ese fata ba nipa na bra ye bi de koma ne nya sa ansensem ya etiti yo ka me ti se na na do bu ofu adai minister bia discuss okwa wadi wow nana de no sa no se ye national anthem no obi jimi an ma uza ama we no won twimi bia amasa ade wa ye midie mu ba ye besine ye kumu ama mpi e besine nipa wu ye ngan wa se so obi ansori anya national anthem. God bless our homeland Ghana. And I know the anthem. No, so I win him. God bless our homeland. Na say no a. Na say me kram nim say no kan bufu mo. Ene ma bufu mo. And don't the anka ma bufu mo. Homeland Ghana nya me bi bless. Bless enya mpaibo. There be akodi say enya mpaibo. Ene nya atwompaibo. Enya atwompaibo. Every day. Me would fi minim say ya Abramis o Ghana. O Ghana. I would obetu ye no no. Abramis o Ghana na ye national anthem na dayan. Me ba choni nyina national anthem me kasa. Homeland Ghana. Jai. Kwaku jai no nyaadwe. Me no nyaadwe. Go to the
what one international item there. Me our nation great and strong, bold to defend forever. Because some freedom of the flag. And Mr. Tassus to me to need make a surely Hennessy and Namia rain in a coma ya Timony. I don't know. Ewurade ahyira asase yo eno ne yanka ntia obi wodi koko amaye boss side hwene ye tip fiani bo eye fasi mese fasi na wo kan ohene na anya fasi ohene no anya de fasi woto national anthem mekura okay, I'm moving on. It's okay, I'm moving on. Rest your anka say ya am fan chem it's alleged man can say you alleged oh na auto ebo national anthem also won sorry mu twa mu di ahwe for real mo ti ye park ye ho mo da ram pese ye twe wonam dem betwa mo ho ara se madam be se mo de mo ye yi wo fridge mu ana mo me anwe ho akwaku me kan wase kire wa no a gigigigigi eno ani hefa ja na me no nya adwe yes am am to twene kroma ye tie sabio na nanom die ye me fiu me to aso kroma da am am to twene tell me kan kan ye no ye nyine beto na nanom sabio abosomsom na nanom mo na mo protect yen twedi ampo yakopɔ nim de ntia obo mo so be kan ye ho na de abeto dwa ene say abrante bia wanya mfinshi atenke eduonu miensa 23-year-old boy out me say omo mutwi se Prague ya o se abobo ya ni bi ni agyade na meti enom de me ama bete ne se wo twam wo de car wo drive na wo kodu bridge baby a bridge wo bia wo ba ben pepe baby a wo ko bia na wo du a pepe me kwa na minim madam fi na meti ne car me du a no bonam say you do baby na bo se akoso sua wo du baby a bridge wo before bedu no wa ba ben ya mamre nam so wow that's good enti misumisunya na branch to say okodu hon baby average wo no wamba aben na sisi no na no mboafu na yehwe video na yamra na wutwem no wogu ho no ma unya akukuduro de paul wo no enti aben no daytime nyina na asa anajo so obo aben ma no abusa for sesue yi nsu a etene na udru ha bridge na ohunu ewo ha no na said ye kan say udru bridge so say obo aben no enti ayenya ene se Pantai village abrantia wadi mfie aduonu miensa aben a wammo ewo bridge so akofa kwanhia de ne wuo aba na asemi eba ne sen na akwa wie ni say otie ne namfofo a wo mo kire say area ha na moto no ebo no abra na ntwie epieye efri esuo no mu epemo no ede na kokko to bridge no enchen ho nsuo no bozum and time bi ho a o do ha o so mbo aben another obema light asana watwem 12 awon say nemban timi pie ebedi agro kwan nti o ba say obo pepe na oma light na nemban hu say kai ba no mo african we say betimi da bon ba eno sa no betimi anya kwan sha bebre enwechi ne namfofo kire say asem na kwakoye wo mo areho yie pa but yene ne maame ankasa akasa ne maame nchie mu ode ma yene se wo mo nso kobisa mo kobisa ye no no kre se de wo mo te no se aben bo ene nsuo ni nidi a wamfa ama no eka ho bi se ne ko am se Sunday no mo about 12 o'clock anadri about 12 o'clock me ba ni ba se okwa ko chikusu ya no fa kusu ade ko kwa so chikusu ya ni wi no bedi no se okwa ko park in the car no fa moto aya okwa park in the car no ye duma wo hotel so park car no no moto abefi okwa no baba 1:30 wa hanu obe fresh e wenya accident wo nsuo no so na dan fo no de nam na sama kan ne se sama mo ba no na mo ye race na mo ba na mo du hanu ma na nantwie pu ofi osunim nso ma mbo aben na nantwie no ba ko no hu no na nantwie ni pa no dodgy ye no heading vanity they got so heading we no see osan siano hanomo the chest no ko to net na nsuo ni say no already no banangasa kata da say twice first of aboko bi ba odu nsuo na no no wo gu nsuo no so lord kwan no so wo wa bobo no yes
ni tintin it kesi and say light pole kesi egu o so sanity no wambo amesu no pa o wono no before ba fe na wa si ni so be 3 days na anu nyina ayukuru bisa no so o na me dem ka say e be na ya gro second time so ba no so so du wono na papa bi proof so ni wa ya white no be gina ho ti so ni say e bo so afunu ko friend ni papa no yes so ni say wa bo no kokko akoda no went if say time o ba ni sbi na ne ba di agro wo so ni so enti won ku me ba na ende me ba ne be ku me ba no ti no no ku me ba no the time a boy no be ka tire na ye coin na boy na afa no ofa no opeja no be gina lolo kwan so 130 obi anko obi amba boy ni so ntumi ya me ba no ko hospital okosho papa bi so fi cemetery ho no mo na be so me ba no na me ba ni gu se wa ise na mo je nyu ni say sama ye bi hospital na wa kata neni na si ye fa ni ko kwa benya ne yentwa eso ye kwa benya se ni machi ye adwumanti ye nko 37 edu wa no mo je oxygen ni so oxygen si ni so no na nu ebe road ba oxygen so ohumi wo ni ha no so ohumi ni ni yefu odi 4 days Monday Tuesday odi Sunday ahumati na do ko ye nti Monday Tuesday na wo twem no wogu ho no ma unya akukuduro di Paul wo no nti aben no daytime nyina na asa anajo so bo aben ma no abusa for sesue yi nsu a etene na uduru ha bridge na ohunu ewo ha no ya so odere na ya si bibia ya fa ne tra no de asi ebi no uduru ba bia ya etwika etwu moto mo ye fa nye adisuade ne uduru ba bia ye mo abe me se na minim na so papa wonim na me madam fu bi ko ba bi na ewo na ye friend say take kotei ho ba bi emena eho enti eya no so car mienu die ye park wo die na betena me die nim na ye konam so that's nice and I'm parking enti ye dru bridge bi before we dru no oba ben fefe na de en share down so ensign no oba ben no te konam say na obi twa na oba boss e akosa winim na msi minimu na osi ya ne hye no so we dru ba bia bridge wo bia ba ben o ko boase na ko dru ya kwanta before we ba ben no chere me osi baby a wonam biara since we tenike to okasio bridge baben na mdi etu mitrim ena sisi me de bo me bra baby a medru bia before medru bia na me bo kra na say dia mani age na papa me bisa question we say abranti aswodie mu oden ena ma na wiana Jimmy sana ya na mekano nana pia o nkwanso pia esu God sure so nkuma na diga ba bia nche demu omo kuro mu die mu naka kase na heda bu o mani gun se nkuma no omo kuro ti da no me catch us and the force obi e dis bi be body bia no e be powerful chen mi kuro man to e be di o mo sa e de o ma gata sa ye mu ma hemfo tete wo hwe sa ade no a nsu o ba se gata na e ba na ase yemfa no obi nim nya gidie di su bi bo odua ni ba bia mbekọ akoda ne oye ni ani die man ye ma bi se atwa ye ho hye se yes ye abosu se abosu se won na mo ambeto yes ya bona ade ato just respect the time over the so akọ because we make an eye and no bi ni sofo anche ni ndu onti ase di bi ni timi so ne be ma na odi asutri ho no wo dem so because who say ekwan we be he ne be ma entia ni enzu wa ne nwe duba wi na yare yeto be ma ni mo ba no maduro bi wo wi ase bia wo ni so wagimi no so wagimi ya wo mo nyina du se sa antete ye we wunim osiminim national anthem ye comes me nka tete ye we wunim suade ye we ni ye betima kum ni pa pura no Ghana mpanimfo enka syllabus ho ye nsua na enso national anthem ye nim wo committee a mampani bufu no ma committee ade we wunya ohena ne bubefu wunya mampani bia ne bubefu wunim se ade we num nyina so kan obi ne survive wo wiase anya wunim ne ye kire awurade kuro bi obu nsuo tu mu bia nsuo na najo amoada no eno na ye mo ba yes adwuma titire obeye no yes enti nsuo wodi bone no o ho atem wobu nsuo ye papa no o ho atem wobu na sadi onipa bi akura bufuo o papa sutimi da ne ho adi na o bone timi da ne ho adi onso atem wo da wanim sutro bi ade abufu ba ma abufu ye ntia ne president bufu ano pe ya sanka nya ne nipa sese o ye no no eye bone de ye no no
awurade sɛ twa so nipa bufu ma wiya nto so yeah enti bufu a so awurade asɛm sɛ manyɛ bɔne yeah enti sɛ bufu ba na onya yɛ bɔne pɛ afi wayɛ ne etia kristo wobɛbu hu atɛn nsuo nipa timi yɛ ne etia kristo twɛn na temu a saa na nsuo ne betuma yɛ bia ɔmo so deɛ nsa ne bufu otimi kun tokune no enti nkyɛ so yɛ bofo ɛne ɛwo a wutie mo yɛ bofo me a wutie mo so me yɛ bofo because me bufu me yɛ bɔne me di kɔnkɔnsa me bɔ apuo saa na woteɛ saa na awurade yɛ nneɛma a atwa yɛ ho ahyia na emu mo kɔ ne nkyɛn wokɔ fɔ ne bɔne ana ne papa ɛno na yɛ nkyerɛkyerɛ wɔ sɛ yɛ ma wo nsaka sɛ wokɔ fɔ ne bɔne deɛ ne ɔne na kɔbɔ mu ayɛ bɔne nti yɛbu ate yɛbɛbu mu atɛn sɛ mo anyɛ ne yɛyɛ wokɔ fɔ ne papa deɛ a ɛne yɛwokɔ pere ne yɛyɛ nti mpatwɛ no nso wɔ hɔ wosɔfo a mo anya nti ɔfalumba bɛka me yɛ bɔnsam ɛsɛ deɛ akɔana nso ɔde nam baabi but sɛ yɛhunu wote nneɛma bi ase wɔ wiase a afei ne wɔfiri ase atutu wakwan yi na aboa wo na baabi a meti so bia no sometimes I come in and be programmed to be fat of it. Exactly. My catcher and I said, I almost mean who are there, sir. Exactly. You also me a bosom, mamma, exactly. Now I may ask the quack. Yeah, but do some business me depressed. You call them crow mines, Mamma Pompire. You dress you go one or two now, Modish and you, a persuasion couldn't when you're Montana, you were here. I am a bedroom and part of my bed first. Bacho makobosom Davi adan yem fa jimi nsuan yem bi asabeta fracture ya beto e kan ye ho yem tra utra emwa yesi ukokro mu na nada akwantim fintuduru amane baabae chia no wo se wo na wabesene kono na wokọ ha watimi abo ho ba se me na na bewura mu wachia no de ani di ama me ye nkofo bebiretimi ko obi kuro no mago wu no boy se kotwem na wo mo se kan nya ase kire no no se uturu nsuo na ja ho na abo na ben kura tama esie na ya bu no nipa ba akotimi piem bozu akasa no mu nyina agya na wokọ eyo ono na be ye onyi wa firim because so de nani die ma na wachia no akore wo buade papa na we de we ya betuni we de ma memfa mo ne kokọ udu wa na hwem akore ya mfa mirika ntonzu emu ka uku no wo kan se o mo ntiase ko ehunhu mu nkomo hwan na nti wo mu ade a wo twam manim a sabe me ame bokuro mu ba wo di kai adan ho adi akyerew wo se primary yes we say adan ho adi akyerew esa odan wo nini kakra ukom krom bedi akọ wa dani ba akọ akyerew wa dani mienu enti bibi ntwom na esa wo de still a wo koye no wo se hu se na awurade asam se wo di jimi fo to wadrum sini fra ayu no ho bepo ba jimi fo na de jimi ne mpo firi ne ho papa kasa kire ne ya nipa wa jimi wo ye na da ya wa jimi enti ne ya na niema bi se na ma jimi fo enti na awurade nyankopon asam se wo tia ofeodifo a entete kwafo hunu nyansa awurade nim reason ize hwe nipa bi jimi cha ne tia ne se nsuo na kuna to akona no ndi afi wona na mpesu ehunu afiri mu nyina no musia hu nyansa exactly nti niema bi wabon se ye bone kwa so but awurade nim reason jom na yesa nsuo ni ya ntwena so nya ne hwe wo kwatwena so ayede no wo hunu mane and he's right abua so obagina kwan ma nti wo ba ho mo na ben ka mo aben so wa wo ba wo gina kwan ma ba ho mo na ben sir no obi ba na gina ho de wo di mirika de ka ekoboro yesu amane nka ye ho afro mi moja to a certain level say me ntu mani hu no ho akra ma start ba duro ma fam boko na no mi kom krom go so saa ne otim su buza de same koche asaka bia ma na wo ba ben na gide na msia wo beti ase amiri pam ene so ohia ene so ohia yes wo beti ase duro odi na ni di ama because make I say me try nsuo bi say ya jimi ko manim kakra afa na mahu say bibi ya kekekekekekeke wa meka say na na ma ba ben no ana metwam ana mahu say asibi kaka na mi gina na say na dede we dey efrin this is unusual edi eni na mi gina baby so mi gina enso no na ma tren so ni kakra akome na mi gina nchen kai bia nso ma nam si akuse ne de maka ho urade ye madome edi eni na mbie kan nam say fan belt na di dana ana edi what is this me so ade a me pa ne say metin kra o me ke me pesa de no kra ti mi gina wa me bie so a me peja me tia nam say bra bi abanam say no obos mame na de nam say asemiti de bi o me kan nim say me gina me hwe no say oh so bi so are iso misi akulant mi de bi egum ento ya so sin fan belt no fan belt nam sisa etiba no so me kwa nam se me kwa boas no so obetimi de wadu ye kaka fadu na akọ ya ape ko se fan belt nam se mpa cho you nam tu ka me kwa nam se na se no bia emma
na bra you fi he ena opie me ko wakasa me ho awie no so ko enti me kwa na afi na me bisa me ho se na se na obi e free he ma na bra ni fi he na obejina me nchen afi obebisa me se ma me because me bie so am me page am me say wabe na me say hey bra na o sa dey na me say asa me ti dede so me ko na bisa mo na me ntimi ko du fi kwa ka me ka che ma me kra na so enkomo bia na betwa mu nti ma nka nche so I think say we num nyina no eh before no na meka ade ye wo hye nyina ye mu yeah ya be lines na to man is say me fa call sir me fa wa chewa o man na busuafo ye bre na so yeah se beta frache ukofa funu na amamra kire se ba bia mu beduru nsuo bia mu fa shina ko mu nsansa na bo sure it is so kokore wu ne de ni twemu a the same amamra utimi to twene da exactly eno de ye ko bible mu ne kotie osi wu nu oba mpo na wo do na kofie ko ye ne ho ade amamra kwan so ananum ko nsuo hom so mko ye de ye ko ya amamra ndi ade ne ya draw na ade nyame kura aka na wotire kunkurum se ohie obi na ado na ye papa unim se na so oni bibi ti ne se wo so ye ma no ade di na ya na jimi ndi me be so asofo ne na nkyere sa ade na na omo so ye eno na ya na emwanwa no kukuom no omo ye na so omo begina so le dem ho na ye bibie wo ho etina na no bibusa nkwasi asem bi se me na mbusa nti mfa na nkwasi asem se da na mu se Yesu ba ya na ono ni preach wa se nzuo we wo ye boso kwasi a oni time o chechire urade amani ye se de oso ni Kristo nante no mo hunu mfa so wo urade abode ye so edi so no chire urade amani ye wie no wo sawo yade a na ne ale na wie ye no o mo akwa de bi urade abo e bi osiko asubonti yo dem ko huru kwatagu ne hema yes koto asubonti we mu branso urade amekasa ndi asubonti ne ba wodo mo beboa na djuma a wo ye ema de wie pa ye de ma no edi osofo a wuti nzu antoa ne de ye bosom nko jimi be na ade kasa asem nyame wi amabo ye bi lines no e de atum so mom ye nyina ye nsia be bia bedru bia no make sure especially ya ye driver no na ye nyina hi good morning atama cho yiti wa no pay Pacho, Nana had a blend. Okay. I should be people. How come a do? Say a free abo answer. So you be a police. I won't go answer. What is that? You see, okay. And you know what I'm doing that you know an agenda. And that's dear, medical and you might be saying, one attention, so I'm going to come with me. If you see a political and know someone is doing one agenda. Hi, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning, Diane. Mpacho boko de. Nyame adome hoye na mosoe. Nyame adome ensi hoye. Wada roma yinti. Diane, me ko na na ado de nso. Okay. Edi kai wa hene no anya ade. All right. Anya ade. But na chantem no. Ahom Ghana ko nyina. Enti wo di bi sha okoko pa no a wo de sorry. Tiri no. Wa ka ho asem. Yeah. Na mame mera na na do bua u afuo no so. Capture smart the cafe. What the general report on the aba. Say Ghana sika share good. Ghana sika use media ya ye. E draw so sene mo se aye ko pe e dia. Beautifully. One year MP I will you touch it wa MPP ni ya kuno. Wo why don't you a Ghana cat? Prof more Ghana cat because of our OPC. Why don't you a Ghana cat? Now do free. A common big Ghana say, they can say, guys, because dear, a course of Ghana, now do free. Upon some money, as they come at it, another summer boy. Was say only I was tell my happy that now free.
obi a sorry etu gu afu Diane ye Ghana airport no the benefit we ma hwe yi a omo te soro no na kaso no na bo ya ma na tire egu omo so I would say Pacho because when you musi ya pa Ghana say wo mo adia no Ghana yo mo adia o so mo pa adia o ye nyina ya dia na memma ai apada na wa pa ko yu no so e wo bridge no so no Diane special driver na die tie ni wow ensu edu ba di na omo aben a wa de chow wa ma aben a wa de chow Diane ifri aya ye konkran wuni so do do dance and rock ya ku dun kran sir enso bia ki bas bia oh bia ya kan say edu bia ye ni ya na na no wo mo na enso du ba bia ni ma na mo dia cha ya kaka o so fi ase ko ta bala uru ai watchman di ko mo afia wo mo so di dawo bia ni mo wo pa ni bi potin tin ni ma di mo no du ba bia mi ti mo aben na me ko but ye man gulu no man ti anya no se wo mo ye na na no wo mo o mo so na na no mo ne ye o mo fan che ye na so mo ka so mo be twe ya so dia na ni ko se ye break de to mo so na te wo se fa wo mo so ti dia me se wo mo ni se du ba dia o mo fan che ye na ye ni na ni yeah that's it wow hi good morning hello Diane any ejuma pa Oye ma Ghana man. Yeah, that's it. Any Asante man. Usually Amanse man. Yeah, that's Amanse man that was it. Ono Felumba. Really be a menio. And then I go to Nashi. Yes, you no pay. Like as one man now because I say ya mananye atimota hono. Uyanse mbuno. Na da hono enyemo dia. Ana Ghana man de uti ya uti kase me ba kuma TV. Never got a minute Ghana ba me chawu program me cha friend me baby program bo am na me ma me instead kwa on kadi bo am na be say the free program ti ja se ko no esta ya de jina me kasa ye ti kuru mu ana e koma e DJ what shall the boy any e kwaya of the guy who don't support boy uchi ana kwanta e do kwanta and come the boy right out of the book ana kwanta to the pride e be kwanta so na e kwanta tutu enye Mr. Diane, who had the Koowaa Show, Parliament, I want to would be empty or I am playing in Anya. Oh, my fellow, and I don't know if the Koowaa Pane, I am watching to and not wanted to call on I know who now on any anti-mayor national charity, like Mercy, who am on penny book. I come here, dear, and in my boy thing, and I'm a roof for the so. What can I then answer the national international? The Kwanya Kudipa. Ufu kai domina se eba ya kwanta I photo bi da eku kulipa and mo kwai se mo beye na national anthem to go ofu ufu bo be kwati koni ya emu wo so da ye kwani ye e so to etima enu ati mo fu ati oba ma wo so tete o ka o ma ne enu wo ofu o national anthem na yere I would say no problem if no go and say yeah we never let mom that yeah that's I got me 3 more minutes. Hi, good morning. Hello, good morning. Mbasho odi if referee kupo money aduma pa mo yeah that's it e problem bia wona mamre enti sa mamre no kwati a wuri ta no wo ha wo ho because surely do yes me wanna na do the bika e ko de e ya fe na wo be gina ya ni so a mo be ka se me sorry me mpo mi kro mo hene wo ba na me kwa mo de nya me sorry because wo wa be to me yi ase e ya fe na me ma fa me ka ba na e kwa mo de me no wo be ba ya Cynthia and Farmer Omo. Hi, good morning. Hello, good morning. Okay, I think I can be 2 more minutes, so I can pick only a caller and then draw the curtain.